Ani thanio phai sokpaja. Tipra Idol Season 1 Theater Round ni results tabu sangkhlainal in thanglai tongo. Tawtai buhuk song. Belai ke crucial, belai ke tough competitions engkhatini. So, tabu phadi. Sing nungui nanai sini contestant rongno buskango. Sini je tinini contestant theater round nengai jara competition no phaijak borno sing oro dangso phaina boi koinai jotto buskango phaikanke belai ke hamnai. Tini only 10 jona narakjangnai out of 16 contestant. Judges rock je chukti je mansak jorati ke borni naimani bisingti je results bor tiklai kha. Our results no sing tabuk nainani thangai tongo. O momento naina bagai. Please, sini contestant ro stage of hadi. Sing jotto naising laja. Tipra ha ganangai. O je contestant romno thangnai audition ni simi tabuk sujora je nugui tongnai ro. Tini tai khorok dok no norok yakari ma rohosinai. Sini contestant sok pajak yang upadi buskango. Abo round padi heke yang upadi tiksa baksa yang upadi round padi tiksa yang tike yang padi. Careful. All right. Belai hard situation tongo tabo. Anthony bumung tongo. Bumung na ang porinay. Sini tinini je contestant ro. Sini je contestant ro tinini. Bononor joto nugui mangkhana ang yango phaisinai. Takute buksong. Tini bornonor sini nargi. Yagulo samongan angiyan. Boroni bumung ang korsa ke sanai. Sarati koloi. Narok yakti sawi punugui mano. Sini audience rono. Sarati koloi. Bandana Nuatia. Raise your hand, okay? Show your hand so that people get to know you. Ratna Jamatia. Shilpana Debarma. India Jamatia. Priya Jamatia. Okay. Meheli Debarma. Basrang Debarma. Rahel Koloi. Rahel, you have to say, okay.
Angeline Ranko, Mamita Debarma, thank you. Rupesh Debarma, okay. Shushmita Debarma, Shavita Debarma, Ishita Tripura, and Kosojoy Rian. Borong kai tinini sini theater round ni competitors. Tabuk noroni results ani buskango sokpaijak angabono khuluknai judges rok ani thaneo yafarkha tai Norok kaham no rasap khatini norok belai khe sakno yafarei dedication by khe norok tini competition of phaikha phiaba jotoni no jora tongo jora phaikha khai khoroksa kai joto norjaknai te aba haikeno norok ni performance ni results nayui norok no chung sai narak nai ani bagi bo belai khai kutuk situation ang tongo norok joto no stars norok joto no belai khai kaham rasap krung pia joto ni no kaisa jora tongo a jora no sung tabuk thangai tongo Norok ready da tongbai. Results khnanai norok ready da tongbai. Ready? Kebo khabai glang able खाता पाइटी खापाने ने कॉकरे हार जीत होते रहते हैं लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आना है if not this time maybe next time all right so let us go to the final situation the final result ready Mr. Rupesh Debarma belai ke hambai next only 10 contestant oro narangjang nai aboni bagai next Miss Shushmita Debarma next Miss Sarti Koloy excited baksani bagai khabai mano phiaba kha thina kare kha lokti Miss Priya Jamatia Mr. Kosojoy Rian next Miss any guess Miss Mehli Debarma
Next, Miss Rahel Koloy. Next, Miss Isita Tipra. Miss, any guess? Miss Mamita Debarma. Next, one last one. Anyone sabo? Any guess? Yes, Mr. Basran Debarma. Awang kasini tinini top 10 semi-finalist. Tini sini buskango borok sakno belai ke kutuk situation tiket langai borok bebak odds no matchini sekangai paika borok gagai tini sini top 10 finalist. But nevertheless, right. So, many congratulations to you, semi-finalist. Borno sing next. I wanna sing Nalinai. And Norno Beleka Hambai. Sini je baki contestant no Beleka Hambai, Norok sing by Baksakai, Norok sing not competition Norok Kari Takar Rika. Tahute Bongsong sing Norno Koenamusungo. Pine Halago, Norok o contestant no Norok support flight only. Tai baki je sing by Baksatini Yakari Tangna Naka, Borni Bagibo Norok support flighty, Zorao Norok. Taibo kaham the samung khorang rihas kai borok buskango phaimanani non borno chubadi tai tabuk ni bagai sing tinini je theater round abono sing closing o thangai tongo aboni bagai sini audience no norno sing belaika hambai nor sing no support lai tongo bagai aba haikino taibo katal zorao nor naiman pinai on the 8th of December taiwaisal semi-final round nor sing jotono Tipra Idol season 1 nor naimanai on the 8th of December, and don't forget to tune into TTAADC official website and Tipra Idol page for more latest update on the semi-final. Thank you so much.